Mwiriwe neza bakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru yo muri iri joro rya tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu. Kuri mikro muri kumwe na Sentama, ariko sindi jyenyine, ndi hamwe n'umutumirwa wacu Mushakamba nkuko bisanzwe. Mushakamba, wiriwe neza? Amahoro Sentama. Amahoro Mushakamba. Mumeze neza? Turaba. Isekedi ngo nyuma yo kwica abantu yishe Goma, bo yishe mu bindi bice, bishwe n'abasirikare be, baba garde presidentielle ndetse n'abandi n'abawazarendo, ngo ntibahagije ubuhagezweho abahuvira hitwa Sange. Shakamba, Sange biteye agahinda. Uzi kwicwa n'abazarendo b'abadede n'abayidepesi. Byabaye Sange rwose nagahumamo. Kwicwa n'imbonerakure na IDPS n'ibindi bindi. Imbonerakure za IDPS byabaye biteye agahinda pe. Muri uyu munsi habaye ibintu bimeze nka abana, abasaza, abagore. Biriya bintu ubundi nta muntu yahera bitandukanye na jenoside. Birababaje pe. Igitangaje gufata umugore ukamwicana umwana amuhetse mu gihugu kizima kirimo perezida, umuntu uvuga ngo ni perezida. Ahantu hari ingabo zingana kuriya n'iz'amahanga. Byagahinda. Badukurikiye ugera batagira ngo turimo tuba inkuru mu buryo budasobanutse, twababwira ko Sange habaye isanganya. Sange ni hamwe. Yego. Sange ni hamwe na Uvira, n'umujyi wa Uvira ni nk'amarembo y'umujyi wa Uvira. Ni mu marembo. Yego, aha mu marembo y'umujyi wa Uvira rero hishwa abanyekongo bagera muri 13. Inkuru iravuga ngo iki bwana Sentama? Inkuru yavuga iti mwiriwe neza, birababaje. Nibyo? Yego. Birababaje kandi byatubabaje kuba ingabo z'u Burundi zifatanyije na FARDC n'izi mbobo ngo ni wazarendo Sange kuba baje bakarasa abaturage, hakaba hapfuyemo 13, barimo abana 6, abasaza 3, abamama 4, hagakomereka 7. Gusa reka twihanganishe ababuze ababo, byatubabaje. Nenda abantu bashobora kwibaza impamvu ki iri tangazo riri mu Kinyarwanda, ariko hari abavuga Ikinyarwanda batuye. Birumvikana ko butavuga Ikinyarwanda. Sange ntabwo nk'uko twagiye tuhagera tugakina ama audio cyangwa muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo tugakina ama audio abantu bumva atari Igiswahili, tugakina ama audio y'igifurero y'ikibembe, hariya nanone hari n'abavuga Ikinyarwanda. Yego. Rero uwatabarije abo bantu, hari ababatabarije mu gifurero, hari abakoresheje Ikinande, hari n'abatabarije mu Kinyarwanda. Yego. Mu Kinyarwanda nk'ururimi rukoreshwa n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Nta gitangaza rero kirimo Ikinyarwanda uretse n'abanyamurenge. Iyi Sange rero yabereyemo isanganya rikomeye cyane nk'uko iyo nkuru ibivuga. Ni ibintu bibabaje cyane, ndetse hari n'amafoto n'ifoto dufite y'umwana waraje Mushakamba. Bibabaje mbere na mbere. Yego. Aba bantu ni abasivili. Aba bantu ntawarwanyaga bariya babishe. Yego. Ubundi umuntu aza n'imbunda akarasa umuntu utanitwaje n'intwaro gakondo,
ndetse n'imbunda yego n'intwaro gakondo nta muntu yitwaje ugasanga aramurashe ahubwo nta na M23 nta na twirwanira iri hariya reka ta nibura ngo bavuge ngo bari babahishe ntabo pe nkabireba rero ugasanga rwose igihugu kirimo umuntu witwa perezida gusa ntibyadutungura kuko bishe abantu urebe aho ikibabaje birenze barapfuye yego ntawe uzabibazwa nta ndishyi z'akababaro ku miryango yabo ubwo birarangiye yego mbese umuntu hariya ntabwo afite agaciro k'umuntu uvuguta ahubwo na bene wabo ntibemerewe kurira kuko bashobora kurira ababishe bakaza nabo bakabica niyo mpamvu mbona jyewe sinzi ndashidikanya ko Tshisekedi akiri perezida rwose ni perezida w'abaringa ni perezida nyine nk'uko mu kiganiro twakoze ejo twabivuze ni perezida wo kwica twavukoresheje ijambo ngo Kabila yazambije ibintu arangije ashyiraho umwicanyi ngo yice abantu rero Tshisekedi ari gukora uwo murimo wo kwica gusa nta kindi ashaka niba ari ugutera abantu ubwoba niba ari ukugira gute simbizi ariko mbese mushakamba byaba gutera abantu ubwoba byo aba bantu muri aba hari uzahirika Tshisekedi ku butegetsi nta n'urota kuzaba perezida muri aba ngaba hari uwarotaga kuba perezida ntawe rwose ndetse hari uwo bahanye urubibi ubu bazize iki ni ukuzira ubuyobozi bubi nicyo cya kintu umuntu yabivugaho abaraca mu gikari turabereka amafoto arababaje ariko bisaba umuntu ufite umutima ukomeye bisaba umuntu ufite umutima ukomeye niwe wayireba iyi foto umuntu ufite umutima ukomeye ufite umutima woroheje biragoye bwana Sentama nk'uko twarimo tubivuga tuti ni ubuyobozi budafatika Tshisekedi nawe yabiciyemo amarenga ko ubuyobozi bwe bitangiye kwanga niba tubyita kubogoza niba tubyita kurira simbizi birenze kubogoza yego niba yabitewe n'ijambo rya Kabila niba yabitewe n'iki simbizi iriya jambo rya Kabila cyane ko byose byatanzwe umunsi umwe yari asanzwe abogoza avuga ati AFC M23 ubu rero ikibazo afite ubu ngubu ntazi neza niba Kabila ajya muri AFC M23 cyaguma mu buhungiro ntazi niba ari bushinguwe mutwe biraho uko nguko tujye kuri iyo nkuru ni inkuru yanditswe na radiyo Kapariko ku itangazo ryashyizwe hanze na perezidansi reka tuyumve inkuru iravuga iti le président de la République a exprimé vendredi 23 mai sa désapprobation face à la recrudescence des actes de déstabilisation visant les institutions provinciales du pays. Vuga Tshisekedi yarabogoje nk'uko babivugaga yego tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu nabogoza bitewe n'uko agenda abona umutekano muke ugenda wibasira inzego za leta zo ku rwego rw'intara z'igihugu yego ukuvuga muri make aharebye asanga arimo aratakaza intara
mbere yajyaga atakaza za lokarite za lokarite zivaho atangira gutakaza grupema. yego. grupema zivaho atangira gutakaza teritwari. teritwari zivaho atangira gutakaza intara. ubu rero hatangiriye gutakaza intara arimo arabogoza. yego. Félix Tshisekedi l'a fait savoir au cours de la 44e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa. Aya marira yayarize mu nama y'abaminisitiri ya 44 i Kinshasa. ubwo iyi nama nyine yabaye kuri ya tariki 24. Il a relevé que ce conflit matérialisé par des motions de défiance entraînant la destitution des gouverneurs freine le développement des provinces. kuba ba guverineri barimo bavanwa ku butegetsi ibi ngibi biradindiza iterambere. ariko wabireba mushakamba ugasanga nyine abamunambyeho birabadindiza koko. aho guverineri ava muri vewiki agatega moto akirukanka na moto kibuno mama. aho guverineri arara mu kindi gihugu ugaca azindukira mu kazi mu kindi. ibi rero aho guverineri aza agaragiwe n'ingabo z'amahanga. yego. ibi rero arabivuga mu kuri ariko kandi reka tumubwire ngo yararushigishe. narusome. hari abakumva ngo yararushigishe bakagira ngo ni uruyama ariko biriya niwe wabyikururiye rwose. agakomeza ati notre pays fait face à une crise sécuritaire majeure dans sa partie orientale, crise qui requiert une mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Pourtant, nous assistons paradoxalement à une recrudescence d'actes de déstabilisation des exécutifs provinciaux, a rapporté le chef de l'État dans le compte rendu du porte-parole du gouvernement congolais. Ati igihugu cyacu gihanganye n'ikibazo cy'umutekano gikomeye mu gace k'uburasirazuba. iki kibazo kikaba gisaba ko imbaraga zose z'igihugu. uvuga iyo bavuze force vive hariya ni urubyiruko. yego. urubyiruko rwose ruhaguruka rukarwanirira igihugu. kandi turimo turabona ibihabanye n'ibisanzwe aho umutekano ibikorwa bihungabanya umutekano w'ubuyobozi bw'intara. nibyo Tshisekedi yavuze mu nama mu myanzuro y'inama. yego. bikaba byaravuzwe n'umuvugizi wa guverinoma ubwo ni Patrick Muyaya. n'uwa guverinoma. yego. yego. ni Muyaya. Selon Félix Tshisekedi, une telle situation fragilise davantage l'unité nationale et entrave les efforts en cours pour restaurer la paix et reconstruire les zones sinistrées. nibwo akibimenya mushakamba. nibwo akibimenya ngo ku bwa Tshisekedi ikibazo nk'iki kirushaho guhungabanya ubumwe bw'abenegihugu. nibwo kimenya ko ubumwe bw'abenegihugu bufite ikibazo kandi kikanaba inzitizi y'inzira y'ibiganiro biriho bigamije kugarura amahoro no kongera kubaka uduce twazahajwe n'icyo kibazo. arakomeza ati face à cette situation préoccupante, le président de la République
a insisté sur l'impératif d'adopter sans délai des mesures concrètes visant à contenir les crises actuelles et surtout à prévenir leur expansion et leur répétition. Ati kuri iki kibazo rero giteye inkeke perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yongeye kwitsa ku kuba hakwiriye gufatwa ingamba yego z'ako kanya nta gutegereza ingamba kandi zifatika ziganisha ku gukemura iki kibazo kiriho ndetse no gukumira ko cyakwadukira n'ibindi bice cyangwa kikazongera kwisubiramo yego akajya ku gika kibanziriza cya nyuma avuga ngo la stabilité des gouvernements provinciaux est aujourd'hui une exigence vitale pour garantir le bon fonctionnement de l'État et préserver la cohésion nationale, a-t-il souligné. Umukuru w'igihugu yongeye kwibutsa ko umutuzo wa za leta zo ku rwego rw'intara uyu munsi ari ikintu cy'ingenzi umuntu atakwirengagiza gifasha mu gushimangira imikorere ya leta ndetse no kurinda ubumwe bw'abanyagihugu. Asoza avuga ati Félix Tshisekedi intervient 3 jours après que le gouverneur de province du Kasaï oriental a été mis en accusation par l'Assemblée provinciale. Ati avuze ibi Tshisekedi avuze ibi ngibi haciye iminsi 3 yego guverineri w'intara ya Kasayi Oriental arezwe n'inteko ishinga amategeko yo kuri ruriya rwego rw'intara ya Kasayi Oriental. Ibyo ni ibyo mushakamba ikiriho muri Kongo reka Kisekedi abogoze kuko niba muri province 26 izishikamye ziyobowe neza nizo nkeya kurusha izimeze nabi. Noneho tukongeraho Kivu y'Amajyepfo na Kivu ya Ruguru na Ituri abayobozi bazifite bayobora ibice kuko izo ntara 3 uko byagenda kose ntazo abayobozi bafite 100%. muri tura ahantu hanini hari ADF ahandi hari Kodeko aho ngaho leta ntiyobora. Kivu ya Rucuruho turabisobanukiwe kurusha na Kivu y'Amajyepfo nuko Kivu ya Ruguru hose bagiye basigarana utuntu. Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo basigaranye lokalite 2 nako territoire. Kivu y'Amajyepfo basigaranye Fizi na Uvira ariko Uvira nayo bigeze mu marembo. Yego ngira ngo Uvira nituvuga Uvira twibuke ko notable Karoti iri wakoresha inama abaturage ba Gatogota. Yego ma video menshi arahari Gatogota rwose ubona bameze neza. Bari baranamubitse mushakamba nabonye yaboneyeho kugaragariza abantu ko leta ya Kinshasa ibita abantu bakiriho. Bari batangiye ejo biriwe bakwirakwiza amafoto ngo yapfuye nawe arabihorera ahita ajya gukoresha inama Gatogota arangije arabwira ati ariko muramu avuga umunsi n'isaha arabanyomoza cyane rwose. Rero Kivu y'Amajyaruguru asigaranye Beni na Warikare bikuyemo
ni agace ka warikare n'agace gato cyane ka Rubero iriya hariya hari Noza hariya hari Butembo hari Butembo. Ni akantu k'akarondorondo kava kuri kiriya kiyaga kakomeza kerekeza Butembo. yego. Bwana Sentama rero yego tukiri ku by'aba bayobozi b'i Kinshasa, yego ubu ntitwareba iri jambo rya Minisitiri Judith Suminwa Turuka yego ryatunguranye rikomeza kumvikanamo kwibasira u Rwanda. mushakamba twareba kanze turirebe turyumve ubundi turisobanurira abantu. Ni ijambo yavugiye muri Katanga. muri Katanga bafite impungenge, reka tubanze turisasire kugira ngo abantu babyumve neza. yego. muri Katanga bafite impungenge. impungenge bafite buriya ntabwo bazi aho Kabila azaturuka. yego. nabonye yarakaye ariko ntabwo bazi aho azaturuka. akenshi bahora bafite impungenge bibaza ko ashobora guturuka hariya kuko ni agace k'iwabo, ni umunyakatanga. noneho bakibaza ko yaturuka hariya. si icyo cyonyine, bazi ko bariya abantu ni abantu bakunda ibintu by'imitungo. hariya muri Katanga hari imitungo myinshi. yego. mu butunzi. urumva rero ibyo biraza bikabatera igihunga. yego. ibyo bakora byose bakabikora huti bibaza ko bishobora kuburizamo cyangwa bigakoma mu nkokora umuntu nka Kabila. kandi iyo ugiye kubireba neza kariya gace niko karimo abantu barwanya leta. yego. kariya gace niko karimo abantu barwanya leta. ntitwirengagize ko hari kandi si ukuvuga ngo ni kuri ingoma ya Tshisekedi gusa. kariya gace kabayeho gatyo kuva muri independence batarayibona kugeza bayibonye na nyuma yaho. ndavuga ubwigenge bwa Congo. kariya gace kagiye kabamo abantu. niba ujya wumva bitwa ba Moise Chombe, niba ni hariya bande benshi bakomoka hariya. Kabila uriya mukuru hariya hitwa Manono, ni muri Katanga. hariya ngo ni naho haje abacancuro bwa mbere cyane. Che Guevara ngira ngo uramuzi mu mateka. yabaye hariya kugira ngo bari muri abitwa ba Shikaramu ntibarwanye hariya. ba Shikaramu ngira ngo ari umubirigi. yego. hari n'uwitwa Pierre Murere. abo bose babaye muri biriya bice. ntabwo babaye Katanga. yego. babaye muri iki gice cy'uburasirazuba ariko ntabwo babaye Katanga. indi babaye Katanga ni uriya Moise Chombe. yego. nako ni wa kera ku bwa Mobutu. na Mobutu yari atarabaho. hariho perezida witwaga Kasavubu. Kasavubu ndamubona. waje gusimburwa na Mobutu. hariya rero iki gice cy'uburasirazuba gihora giturukamo abantu bavuga bati ibi turabirambiwe, ugasanga barahagurutse bagiye kurwanya leta. Judith Tshisekedi yamwohereje kwigura. nguyu rero Judith ni umudamu w'incabwenge ariko nanone akaba umudamu w'amatiku, igihe niko mwita. yego. kuko ibibazo bya Congo na guverinoma ye ni y'amatiku. bizana mu Rwanda mushakamba hariya bivugiye. sinibaza ko hari ingabo z'u Rwanda habonye cyangwa undi muntu ukora politiki aturutse mu Rwanda ku buryo byamuza mu bwonko. barasinzira bagakanguka barota u Rwanda. barasinzira bagakanguka barota u Rwanda. kujya kuvugira u Rwanda ikipushi. yego. kujya kuvugira u Rwanda hehe mu Kolwezi. hari ahantu
ushobora no kuhasanga abaturage batazi ko u Rwanda runariho cyane rwose. reka twumve. Nirafunguka. Écoutez, en tant que Premier ministre, c'est bien de gérer, de coordonner l'action gouvernementale au niveau de Kinshasa. Ati nta minisitiri w'intebe rero mubyumve neza, ni byiza guhuza ibikorwa by'ubutegetsi kuri Kinshasa. Mais c'est important aussi de descendre sur le terrain au niveau des provinces. C'est vrai que je ne peux ati kandi nanone ni ingenzi kuva i Kinshasa umuntu akagenda akaza mu ntara ku rwego rw'intara kuri tere pas faire toutes les localités, tous les territoires, toutes les DCD, mais au moins arriver dans les chefs-lieux et essayer d'aller le plus loin que je peux pour me rendre compte moi-même de ce qui est en train d'être fait, de ce qui est en train d'être mis en œuvre. ati wenda umuntu yashobora kugera muri lokalite yose, ntabwo umuntu yashobora kugera atari ko byibuze umuntu akagera ku murwa mukuru wenda w'intara kugira ngo nanjye ngire ibyo menya ibibera kuri tere. En collaboration avec les différents gouverneurs de province et donc ici le gouverneur du Kasaï central, et ça me permet ensuite de voir comment on peut mieux faire les ajustements nécessaires. Ati ibi bikamfasha gukorana n'aba guverineri batandukanye, atanga urugero rwa guverineri wa Kasayi Central aho hafi par rapport à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui est exécuté ici dans la province, et s'il y a des ajustements, voir quelles sont les contraintes, quels sont les goulots d'étranglement pour qu'on... Ati ibi rero bidufasha kumenya ngo gahunda za leta zikurikiranwa zite, zikorwa zite, tukamenya hari intege nke, tukamenya ibibazo, inzitizi zirimo. On puisse évoluer. Et donc ça, ibyo bifasha gutera imbere. C'est un des premiers objectifs. Mais l'autre objectif aussi, c'est de pouvoir démontrer en arrivant dans les différentes provinces, donc ici au Kasaï central, que la République démocratique du Congo est une seule, indivisible, et donc... ni n'umwanya mwiza wo kugaragaza urugero nk'aha muri Kasayi. Kasayi Orientale, hano hari muri Kasayi Orientale Mushakamba. Yego. Ntabwo hari muri Katanga. Ati n'umwanya mwiza wo kugira ngo twerekane ko Kongo ari imwe kandi itagabanyika. C'est passer ce message de paix, de cohésion nationale, parce que je pense que dans les moments actuels où le pays est agressé par le Rwanda. Ati ni byiza rero ko dutanga ubwo butumwa. Ubutumwa bw'ubumwe bujyanye n'ubumwe bw'abanyagihugu. Cyane cyane muri iki gihe igihugu cyacu cyatewe n'u Rwanda. Il est important de montrer à la population que nous devons être tous unis derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Mushakamba ndabona yari kampanye. Ni kampanye yo kugira ngo Tshisekedi yigarurire imitima y'abakongomani. Batarangazwa wenda n'ibirimo biba muri Kongo. Kuko ahangaha urabona ko amuvuga ni byiza rero ko abantu twese tujya inyuma y'umukuru w'igihugu Perezida Tshisekedi, tukajyana nawe mu nzira rimwe. Parce que nous ne voulons qu'une chose, le respect de l'intégrité territoriale du pays, le respect de notre souveraineté. Ati ibyo byose ni uko icyo dushaka ari ikintu kimwe, kubaha ubusugire bw'igihugu ndetse no kubaha ubumwe bw'abanyagihugu. Écoutez, en tant que Premier ministre, ngira ngo yarangiye. Yego.
nibyo bisobanuye ariko nyine ni ijambo gashoza ntambara niko ameze. Ariko Mushakamba byari ikintu nabonye abayobozi nk'aba aho bagiye iyo bagize umwanya wo kuvuga yego bakavuga iyo avuze ntagushe ku Rwanda nta cyizere bamugirira, banakwirukana. Ariko ibyo nabonye ko muri Congo aragenda yahagera akavuga yahava atavuze u Rwanda nabi bagasigara bavuga bati yavuze ariko ahavuye atavuze u Rwanda ngo il n'a pas dénoncé le Rwanda. wagira ngo warabibonye no ku igihe Musenyeri Karidinali aza mu Rwanda Kigali yaravuze we yabagezeho ibyo yavuze, ijambo rye ryabagezeho yego, ariko barangije bagasoza bavuga bati Karidinali ntabwo yavuze u Rwanda, ntabwo yashinje u Rwanda. ugasanga umuntu w'umutegetsi hariya gufata ijambo akavuga bikarangira adashinja u Rwanda atarutunze urutoki. ngo icyo nakubwiraga ikintu nabonye hariya muri Congo, uwo muyobozi cyangwa se umutegetsi uwo ari we wese wa Congo urwego ariho, iyo ahawe ijambo agasoza atatunze urutoki u Rwanda. yego, muri Congo ngira ngo byabaye umuco cyangwa se wenda ni kirazira, ntawe ukwiriye kuvuga ngo azasoza adashinja u Rwanda. nicyo nibaza babifata batyo ko buri mutegetsi wese kugira ngo leta imurebe neza, leta ya Tshisekedi nk'uko avuga akavuga mu Rwanda kandi ntaruvuge neza. yego, ngira ngo rero ni ikintu bamaze kubaka ku buryo nakubwiraga naguhaga urugero rwa Karidinali Fridolin Ambongo, Karidinali wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kiliziya Gatolika, yigeze kuza i Kigali afata ijambo aganira, baramukurikiye ashoje atavuze u Rwanda, ataje baravuga bati yageze i Kigali ariko ntiyavuze u Rwanda. ukumva ko wenda bo kutavuga u Rwanda babifata nk'ikintu cy'icyaha kiri aho gikomeye ukuntu, umva ko kubeshyera u Rwanda, kuruvuga nabi aribwo umunyapolitike aba yabaye umunyapolitike nyabo. yego, niko babifata hariya muri Congo. niyo mpamvu rero ubona umudamu ajya muri Kasayi, kugira ngo kuva mu Rwanda kugera i Kasayi, uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Congo kugira ngo uzagere Kasayi, ushobora gusanga harimo nk'ibirometero bitari hasi y'1,500. abantu bahariya nta nubwo bazi u Rwanda. noneho usibye kurwiga mu bihugu biri muri Afurika byiteje imbere, ariko ntabwo wabwira ngo u Rwanda ruhereye hehe ku gihugu cyacu ngo batunge urutoki. noneho umbwire umugore kuba yagiye Kasayi Centrale, ni ahantu kure Mushakamba, ni ahantu kure, akajyayo akaba afashe ijambo akavuga u Rwanda, u Rwanda na Kasayi Centrale bihuriye, uburyo yavuga ibyo rero ukabyibaza ukashakisha impamvu yabyo rwose bwibone, ugasanga ni bafite Kongo ifite politiki y'umuntu ashobora kwita politiki ya victimization, aho bafite ikibazo bagashaka uwo babigerekaho, yego, aho bafite ikibazo bagashaka aho bavuga ngo ni kanaka ni kanaka, n'iyo yaba ntahahuriye
n'icyo kibazo ariko bakabimugerekaho. Kuri ubwo rero akenshi u Rwanda nirwo bakunda kwibasira cyane. Yego. Bwana Sentama, uyu munsi nanone nubwo bakomeje kwibasira u Rwanda ariko Nduhungirehe abakurugutuye. Mu kanya twabivugagaho mu kiganiro cyashize tuvuga ko Kongo yakoze amakosa gushyira hanze itangazo inyomoza ibintu byabaye ku mugaragaro. Yego. Kandi iyo itubahirije ariko ubwo twabivugaga Nduhungirehe nawe yarimo yandika, yari yabiteye imboni yamaze kubibona kare. Yego. Buriya rero ikintu azwiho uriya mugabo azwiho ikintu cyo kutarya iminwa. Njye namubonyeho ibintu bibiri, akunda ibintu by'imikino ariko nanone azira abantu bavuga u Rwanda nabi. Ntabwo ajya abihanganira rwose, arababwira pe. Ubwo rero kuri ubwo yabwiye ko Kinshasa, yayibwiye Kinshasa, arayikurugutura cyane. Yagize ngo iki? Yagize ngo turore koresha n'urufaransa rwiza ubundi akabakurugutura mu rurimi bumva. Reka uriya mugabo yabaye ahantu bavuga igifaransa cyane, yigiye mu Bubiligi. Yize neza. Ububiligi ntibwabuze byose. Buriya bugira za kaminuza nziza ku buryo zubatse amateka. Iyo wumvise nka kaminuza yo bita Louvain, ni kaminuza nziza cyane. Yego. Ubwo rero babwiye ati ongere nsubireho, yabivuyeho hariya tudakunda noneho bigenda bite. Ongera ukandira kuri ako kantu karagufasha kuhitujyaho. Kari kavuyeho. Shakamba reka nanavuge kize ku muriro. Kuko isigayemo umuriro muke. Noneho mbashe gukomeza ngaruke kuri iri jambo rya Nduhungirehe. Yababwiye. Ngane gake ndebe. Nta kibazo. Ngeze aho nshyira ku muriro kugira ngo ugereho. Turi buhakate ndahibuka. Yego. Abona yibanye ntabwo irimo igira, niba ari umuriro muke, niba ari iki. Imashini. Computer. Oya ni telefone nareberagaho. Ariko reka njye kuri computer. Ndabona telefone idakunda. Reba computer. Ngaruka ari umuriro muke. Naka kabazo kagiye. Ufite umuriro muke cyane. Ndebe yabasubije ngo iki. Ihangane by'irodinge. Nta kibazo. Niyo ndabona yahagaze. Yageze. Yababwiye ati ainsi donc, lorsque le Rwanda évoque des réfugiés rwandais retenus en otage par les FDLR, ce qui est une triste réalité depuis 30 ans, c'est le gouvernement congolais qui s'empresse de répondre à leur place.
on ne cache même plus le soutien à cette force génocidaire. Ati nuko rero iyo u Rwanda ruvuze ku mpunzi z'abanyarwanda bafashwe bugwate na FDLR ashyira mu dukubo yego ikibabaje kuri kubabaje mu myaka 30 yose kuvuga bamaze imyaka 30 barafashwe bugwate. Ati ni guverinoma ya Kongo yihutira gusubiza mu mwanya wa FDLR. Ntabwo bagihisha ko bashyigikiye aba bagenosideri. Kakomeza ati et d'ailleurs si Kinshasa était animé par la bonne volonté de rapatrier ces réfugiés rwandais, pourquoi faut-il toujours attendre que la FCM 23 occupe la zone où ces réfugiés se trouvent pour que cela se fasse? Si ahandi cyangwa se ubundi niba Kinshasa irazwi ishinga n'ubushake bwo gucyura izo mpunzi z'abanyarwanda, ni ukubera iki buri gihe ni ukubera iki bagomba kurindira ko AFCM 23 ibanza kwigarurira aho izo mpunzi zituye, aho ziri, kugira ngo zibone gucyurwa? Yababwiye mushakamba rwose. Noneho agakomeza ati quant à la théorie selon laquelle le Rwanda déplacerait ses propres citoyens qui vivent dans un pays en paix depuis 30 ans vers des zones congolaises instables car précédemment en guerre, ceci est le genre de théorie farfelue à la congolaise qui alimente des discours et actes de haine contre les citoyens rwandais et les Congolais rwandophones. Ati naho imvugo z'uko u Rwanda rwimura abaturage barwo rukabavana mu gihugu cy'u Rwanda rubajyana kubatuza muri Kongo, igihugu cy'u Rwanda bari bakimazemo imyaka irenga 30 mu mahoro, bakabajyana muri Kongo ahatarigera haboneka amahoro, kuko mbere y'ubu hari mu ntambara. Izi mvugo rero zaba ari imvugo ziri aho ngaho zifafaritse, zitoze ukuntu, zitoze ku buryo bwa Kongo, imvugo z'incurano ku buryo bwa Kongo bwa gikongomani, yego, zigambiriye guhembera disikuru z'urwango, urwango kugira ngo banga abakongomani banga abanyarwanda, banange n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. La théorie du grand remplacement c'est déjà pris. Kinshasa devra trouver autre chose. Aha ni nkaho akabuza ati imvugo yo guhora ibyababarwaho bahora babibara ku Rwanda, ibyo byararangiye. Kinshasa izashake ibindi rwose. Noneho hasi hariho kwa Steve Wembi. Ni ya nuza ni yafashe tangazo rya Wembi
ari itangazo Steve Yombe yapostinze ni akantu yakuyemo arangije arisubirizaho yego arisubirizaho igisubizo cye kugira ngo babikurikire ko nubwo minisitiri y'ububanyi n'amahanga ya Kongo yarishyize hanze ntabwo yari postinze ariko n'ibisanzwe niyo bari postinga abanyamakuru bakomeye bararipostinga yego byiza cyane ikiriho nduhungire hababwije ukuri nk'uko natwe twari twabivuze yego ahubwo nuko abwira abatumva ntabwo bumva mushakamba n'ejo bazarimba ibindi n'ejo bundi na buke bwabo ariko n'ubundi bigeraho bakarira nk'uko Kisekedi ari kurira ngo byose babikora mu marira kuko n'uyu nguyu ibyo yavuze uyu minisitiri ni nko kubogoza nko kubogoza ni ikimwaro cyari cyamwishe aho yabonye ibyo yarindirije imyaka irenga 30 abandi babikoze mu kanya nk'ako guhunga bwana Sentama reka dusoreze amakuru yacu urakoze cyane mushakamba neza ugira ibihe byiza bashimiye byimazeyo bakunzi bacu kuko mudahwema kudukurikira no kudushyigikira mubishimirwe ariko kandi turanabibutsa gukanda subscribe ku batarayikanda ikandwa rimwe gusa shuri imwe iziri ya kabiri akamaro ko kuyikanda nuko amakuru ahita kwizanira utarinze kuyashakisha yasohotse ahita akugeraho ukumva ubutumwa bukubwira ko amakuru yahageze kandi rero like kugira ngo bigaragare ko amakuru yacu muyakunze mukande share kugira ngo muyasangize inshuti y'abavandimwe banyu munatwandikire mubinyujije muri comments mudushikirize ibitekerezo byanyu inyunganizi ndetse n'ibyifuzo byanyu kuko birushaho kutwubaka bigatuma dukora ibinoze neza turabashimiye rero muraraharyana mwari kumwe na Sentama naho ubutaha